You had a good class? Yeah, if you didn't have a good class, that's your problem. They are class in Tagata is so it's a pina, Matatana and Loto, in fact, for my Moletua. They are yeah, Pati may not, yeah, Moletua, and they tie out. Yeah, well, finally, la Fayay. Ona to Jene Chato, if I know lots of us. Ole, I also Chato busy. We're going to sing a song. If your birthday was from December, mai ya te sema se ia o mai asone. Na ona e tulai mai albena te ia. Ya honor tato taimi. It's not that you're not special. I special a o ilu mo sin whanga le atua. I honor tato taimi. If it wasn't your birthday, alana mi pe o mai pesi. Ya a o lato mai ya te sema up to today. Ya tulai. I say faisi talo sana le tato toma whalenga. So if your birthday was December up to today, when we sing the song, can you please stand and we keep singing and then we'll do a special prayer for you. Olena Foafi, Olena Talade. Can you place your hand on them, please? Fa'aya tuayo au. Ya taluayo tato matua fa'le ngana tutula. Ya ole au wana awatu ya Pastor T. Ya pema fayona saunia se talo sala. Mo tato wasofa. Now, if you're near someone, fa'aya tuayo au, or stand next to them, and let's get ready to pray. Hey, tato talo. Kasi nei vai ngata ua le lia le mātou wahanga sa mātou whamana tuina le oaso soifua i a tau ia mātou te whaafitai ai lo walofa ma lo wanga lirei e ui lawa i nei māsina i tele ma nei aso i tele ana whai o mātou tau tino ma whape atu i nei tai au ana le se anoa o i ova ia i lantou e le whai o na mātou mōri mawina i nei tai au tutu lai la o auna manitina o nisi o tama matina o alo ma whanau. Le ie mātou whape atu whawhetai tele i lau whamano longa. Whawhetai lau tau singa ia i la tau nei yaso ma nei tau samete. Wa e whao popo i o la tau soifua. Le mātou te talo whamanuia ia te i la tau lau whamano longa. I le tino le mahau whau. E ia whasirisiri le soifua whale ananga. Maua le maalosi whaafomina. E au nai pia whamanuia ia te i la tau. Tono la tau ainga. Mai se fo yo nai whanau ia oa oa. Ia e anga le le tu nātu i la tau nei tai au. Whamanuia mai anga le le. Ia le lo lak suafa Yesu Kariso wa mātou ki talo ai. Amen. Amen. Ai pe e uli pa balik sa nansana yung tawhana o whairina tato ang masang ni tayo. Why don't you hold hands with the person nearest to you? We'd like to close off our Sunday school with a prayer. Pray for my yellow wow ni tayo. Matapi na tuloy mo tato sa unity. Le tuwai, mama na le tuwa. Le bata utia oi, esi oi le tuwa. Ini laban dia macam matala-tala ini loa mana ni. Awal ni tayo le tuwa o fai uina macam masa morula macam saudi.
Mafu ya tu e inga te taule ya te oi. Whamanui mai oe, i mai tau saunina, whamanui e tapena ngā whaia oma, ma sena tai tasi le tua. Ina ia ki ia i rau suafa. Ua mate ole wala hua toi ni tau tamana. Amen. Amen. Sao i lau loto tātou te tāpua ia fia i ne ni tai au. I peiona e tāpua ia le au wale Warriors anu po, ia wale au wale Moana anu po, ia siki atu lau tāpua i ne ni tai au. When I think about the Lord and the great things that He's done for me, I want to shout and I want to say, hallelujah, thank you Jesus for everything that you've done. Jesus.
o le sanga i le anganga o le awanoa maurunga o mātou maua le nei tai au. Le aso fau ma le aso mātou o fie o e whaupopo le atua i soifua o lau whanau ma mātou o la mātou te o mai ai. We come as a family, as your children this morning, just to glorify your mighty name. Mātou mai le nei awanoa whaau le nei tai au e whaau lalo mātou loto. I see atu o mātou lima, ma mātou pese maranga. E vi ia oe le atu. Whamalo i lau pule, whamalo i au whamunianga, whaftai lau whamalo longa sa mātou walau i atu. Koe tali whaaliari i lau whamao. Aua lava nei whai ti tia lau vi inga. Au mātou sauni atu le sauningo le whamantunga le nei taia. Lau fionga pa ia fwoi le tua sa mana reina le nei tai au. Pa ia mana malo fwoi a onga taito tasi sa tu whala upu. Iwa senga e tusa mana matua le tamaititi e o lava i te mama ne te nā. Paftai la upu pawalea ia fua mai ni fua mata mo fie. E vi ia e oe whakureina i mata. O i le inga ia te oil nei tai au. Lo ma malu o ma nei te mua e matau. Whao mai me uma e me se foi sa uninga le whamutu. Ia pe o Yesu. Amen. Te warala mi lalo i ia le li. Glory to God. Malawina tato o whengaluana. Te akono su mai tato mara dua fatas. Oleh sauning konfirmation. Hallelujah, Jesus. Mai le lava po ina wa umo na fai e sur whaftai. Sa e tango la reto o i tofu tofu. Malana whitalei na i o tu whai a mawhamantunga i a tala. Malana whitalei na i le ipu o le whatusa kono na toto. Toto le alo i le mana e whamaro loo ma whamangari. Te miu mai o tu whai a mawhamantunga. O mole dato pagaluenga lo tulai mai su mai fama mole fama talata dato lo blau dato si umia la ai ni tai dato faio dato Pero mai lo wao matu tu rai le nei tai ao le tu ai le ava male ni ngao i lo fu. E matu manatu i le mau lunga o lau sila sila le tangata nei fai. Le ana rea o le fatu nuina o le nei sauninga na e tapena ina mai lona ina se o atu i lona fai ui. O no lo fina ngalo i ato e maua le tangata na sala le awa noa sa e tu awa noa. Mātou te mau ai le ala i le ola e whawawau e ale le maliu o loa lo pele totas. Mātou tūrai ai le nei tai ao e mātou masui lau e kālesia. Tāpena atu matu whatuwha atu
le whātusa o le whamatunga, le whātusa o lo tino Iesu. E nuti mamoia o no lo lofa tuinoa. O whālawa lava, o iei le whamalolonga i o mātou tangata i le tino lea. Te talo whapa ia i le areto i le reitai au o umo na sauki o le whātusa. Taina ne foi le waina o le whātusa o lo toto. Le mana lava lea o le toto na whamamaina ma whamangaloina i o mātou tangata. E le toe mana o nia se isi taulanga. O ai tasi o e awhi lau tāpenanga. Ua whaamamaina ma whaamangaloina ai mātou uma. Fo i leo le vi inga ia te oe whaamanuia ia o ona nei. O saungi atu tufa le whatusa o lau tino malototo. Whaamanuia fo i lau e kāle si o rata dia. Ala ilo sua papele isu. Amene, amene. Whaamanmole, whaamanuia le tue hatu tau. A moa tau fisi tatu talia fatasi. Ia le tunatu. Jesus on the cross, the people crying, looking on a memory, yet such a tragedy. Was when they nailed him to that tree. They broke the chains of sin and set me
nei toi whalavelame le anga sala. So se ma so whale tonu ia te oe. O lo ane nafi o uma o le whamangaroina. O tātou whale tonu o ufitia e le toto. O ma ngalo o maua reto e maratua. E le atua lo whale tonu mo le tātou se. Ana o le atua sanga vali ma le ane o tonu. Ma le usi ustai le atua. O ia na te whamanuia ia te oe. Au e tūlai le nei tai au whamanmoni o lo te toi le tātou a reto ma le wai. Ai se so manatua e lau te talo susu mai e whanua atu. Manatua nisi si tātou a inga whamanmole. So ngai a paono ma si tasi whanau. O whai malanga e Samoa. Manatua e lau te talo. Manatua le so ngai a whata, Marilani. Anna Melinda. You know, Daniel, Foy, Matile, and the girls, America, whai malanga ai. Taimio malo longa. Manatua foile te mai a seu manu whaletua a tua inga o rau pa ia le tua ele sunga whawhenga malo lo manu malo ia seu manu hui America e peona iai Manatua na to patanga nuenga I lau te talo tua sosietasi watu e le kanga pa ia o le tua ia te oe whawhetai I le tali whaali ali a le tua I la whawhime ia miracle o manuia na tātonga whawhetai lau te talo o le alo le sunga ia bine e malitina o le whanau fo ia tātou te lamona le alofa whapenane alofa o le tua o alofa ia te oe le eise tua oi o le alofa tātou sau le talia nei tai au Au matau usu mai talia na tu kesele o na batu le usu au whawhetai lo tu. O na tatu talia le swafa o le tua le tamaha. Le tua le ano, le tua le ngama pai. Tatu talia. Manatua marfaltua. Manatua maseisi o lo misi rau. Ele tātou tau o lo mswafa nei tai au.
Tanto wawe fantasi le tu mo lona lofa mo lona mo le tu lofa. Se isi o misi le matu te talo le tai au te mai. Tuna atu I ate oe whakamole tua. We remember our sister Nora in America. We pray for your continued healing upon her, Heavenly Father. Even though most of our church members haven't met her physically, but we know that we are one in your mighty name, Jesus, our sister in Christ, and we ask for your continued anointing, your continued healing. Lofa malo longa mana I ate ia. Mana tua foi ia Daniel le nei tai au, mana nei aso. Te o le vala unina I sa noa e tu lai share no fionga pa ia le tu. Tu lai mana mai ate oe. Wale tamai. Whawhitai lau whamalolonga ue tali whaliali se tasi o le whanau. Le tua foi lau tamai a lulunga lo whatau tolia le tai au. Ma nisi o lau e kāle sia mātu te lau mafuta. Talo mo lau whamalolonga tamai. Mātu sauni au ina se taulanga. Mātu se fuluai. Papa ia, amanuia. O ili inga ya te oe oro Yesu. Amen and amen. Tualalo mai lalo whaftai. Praise the Lord. Shut the door.
Amen. Ya, ala mai